Ngiyacela bangithethelela bayingcwele uvalo nokusaba lokhu qephambi kwenu umfana kwaMziza nakodlamini entabeni zangale emakhaya emampondweni eBizana ngokuquba ngila eThekwini ithembele isembonisweni phansi kwabamashu zikhonze izinhle zasezulwini iyazibongela kithi ngiyifisela futhi ingathi into ababe ngithumela ngiyibambisise ngoba lapha asikho ngokuthanda kwethu kepha sikhona ngoba sizosebenza abantwana abahle basezulwini sonke njengoba silapha singama-ambassadors sizithunywa semindeni emikhulu uba sifike senze kahle phambi kwaNkulunkulu siyikhonze lapho kunikelwa khona sinikele apho kuthethwa khona amacala sibe phambili siwathetha amacala ngoba namhlanje zikhonze izinto zikaNkulunkulu ushembe uyafika ngqo ebantwini awu ngesaba uNkulunkulu ngembathe ufika ngqo ebantwini izikhonzi zikaNkulunkulu abatshela kufana naseqaleni umuntu wayizwa ngendaba unyaze ufika ngqo ebantwini bathatha lithi sibanibani hamba uye ebuhleni sengiyakudinga nomndeni wakho ebonkosi kodwa-ke ezibantwana bathixo kukhona into esayizwayo singabantwana ngiphendukile ngishilo kuleli bandla uba uthi ubhombela mayisuka ngale eyintabeni esehla ezakweli laseNatali kwakusho kanjalo wayehamba namadoda la madoda ahlala evuke lithi bancane ngiyacela shambo ingcwele usikhumbule sithandane kuleli sondo lakho baba uhlala ushmayeza njalo ngoba mhlawumbe kungenzeka ukuthi la madoda avuswa yithi sithi uma siyobhabhadiswa asizivusi zonke asiwavuli ivumo wonke amacala washila ngaphuma sothe wathi ngoba navumo wonke amacala ohlala nivukele shabe ngabe ngasikhumbula abantwana basezulwini ngoba lonke lokwesikwenzayo akubona ukuthanda kwethu kepha ukuthanda kokwenza kwabazange kusingazange sikuvume ngesikhathi siyabhabhadiswa ngoba bathi kuvume konke uma ucebile ukuthi nakonke okumhluphayo ngeke kuhlale kuwe kodwa uma ufihlile uzothi ayithola indawo uzothola ukubhabhadiswa ukulinde uthi hayi ngoba kangicabanga hey akukho igwala ekufana nesona abantwana basezulwini uma wasicela isona esikuhluphayo siyabaleka sithi kangisabi lona wahamba abantwana abahle basezulwini wacinga le ndaba yasenhlangazi takwethunywe kuyo ehamba kanzima la madoda ehamba emphilisa wahamba wazofika nasemndenini wakithi wasemasizini wafika umndeni owuxakeke kakhulu bantwana basezulwini wafike kwakhethwa mina ngoba siyazi ukuthi ngale kwethuna uma umuntu ongasekho uma efuna ukubona ushembe kufuneka kutholakale umntwana wabo okanye omnye umuntu womndeni ozokwazi ukuthi azokhetha inkosi abamelele bangene ezulwini sendaweni njalo bakhonza abahle basezulwini yangifica ngimnandi lento bantwana bakaThixo ngangazi lutho hawu yasingene yahlala zikhonza kaNkulunkulu uma ngibona ngihleka nje ngithanda ukuhleka ngoba ngikufuna ukuphoxeka kule ndawo ngoba yangenzela into enkulu yalijiki kithi ngendlela esimangaliso inyanga embi Nkosi yamakhosi bantwana abahle basezulwini enhle kakhulu emnandi lapho silungisa njengoba silapha silungisela uJulayi njengoba silungisela uJulayi isikhonzo zasezulwini umuntu nomuntu kufanele aqale uqoqeka manjena ungaveli uvuke nje ekubeni uhambe ngathi lisosha uma uzalana fanele uqale ushanele ekhaya ubike kwabakuphetheyo ukuthi sengiyahamba ngemhlanganweni ngoba sithola ukuhlukumezeka nje abantu uvela sigibele nje edolobheni athi sengihamba ngemhlanganeni sinamakhaya phela sihambe silapho siphethwe khona ukuze umsebenzi wabaphathi besonto abanoNkulunkulu bakwazi ukuphatha ngeke bakwazi ukuphatha uma nehluleka ukucela ukuphathwa nicele indlela lapho nisuka khona emakhaya ngoba leli sonto libuswa ngomthetho uma uhlula ukulalela izwi uma uhlula ukulalela umthetho ayikhohlwa
kuhlukaniswa, kodwa lezi nkonzo zidinga wena nami ukuthi yini engizoyifuna la, yini engayithunywa lana, ngabe sengiyitholile yini khona. Wakwathi umakoti wakithi not umakoti wathi ubantu wamdadewethu nena udadewabo kababa ngeyihlobo ke kodwa ikholwa kakhulu uNazaretha, khona ubeneshwa ngamendlela ikholwa ngayo lapho kushona khona. Sase simhlangisele imali ethempeleni kwambena ehlale volunteer, kodwa wathi ngemihla engathi uNkulunkulu asikhulula singalahlwa abantwana basezulwini, ngoba abalahlwana ngoba kuthanda bona, kodwa ngathi mhlawumbe okanye khona kwena kwasayo, ngoba bathi ngemihla yokugcina kwase kufika indoda eyayimlahlile, ithi le ndoda eyayimlahlile ithe emadlamini asifele ekhaya mntanami. Wathi hawu usho kanjena, wathi ngingumNazaretha, wathi ukuze sifele ekhaya sishiya lo ngumNazaretha. Wabe sesuka washiya lo mNazaretha ayakumkhokhela, wathi mkhokheli ilethe nazi izinto zakho zasesontweni, nanga namahiya ubanikeze abaswele. Hawu uqiniseni wona yini inagogo sikuthanda kangaka? Wathi hayi usefikile umyeni wami mNazaretha, ukulahle ngemehlo yokugcina. Usefikile umyeni wami, ngeke ngibesakwazi ukuqhubeka, ngicela ubanike. Wathi kufonela uMshmayeli, hayi wangifonela umkhokheli, ngase ngithi ngesabatha asimbangise siya khona. Kwathi lo Sabatha amabili, kwathi kwelesithathu ngeze ukuthi uwile wephumile zombili, ngase ngithi umkhokheli biza ibandla lonke, ngase ngilibiza ibandla sahamba sokuthandaza khona. Uma sithandaza ngoba asimathembelo niyazi maNazaretha, uma sithandaze khuluma gogo yile esingakusiza ngayo. Ngabona ukuthi selahliwe. Wathi hayi bathandekayo, sathandaza saphuma sihamba isikhashana esincane wadlula emhlabeni. Ingane zakhe manje zithi kasithuma ugogo uthi asizomnikelela, shemkathi bengamkhumbula ngoba wasebenza kakhulu. Mina-ke abantwana bakaNkulunkulu ngangena nje ngemali ngekho, kuthiwa kuthemwa ngagolide akuthemwa ngamali. Ushabe wangilanda ngo-5 cent omhlophe. Ngathi ngifika kuleli theku, ngathi kabili kathathu into zangaqondana. Ithi enye insizwa yakwaSomncishe ngale ngakithi uma ihlangana nami ithi ngoba nalutho nje yini wena ungawuthola umsebenzi. Ayizange maNazaretha ikhombisa indawo. Yathi wemntwana, yathi khona uNkulunkulu okhona, njengoba ubalekile nje umsebenzi wawuthola. Letha bamba nangu 5 cent siyonikela khona insizwa eyizalana elinje eqaleni nje maNazaretha phakoma 90s yaphuthuma yafika khona. Kanti ngalelo langa sixoxa nayo nje ngakusasa izala ehleni maNazaretha safika sayiphathisa, yafika kunyanga ezulu, yafika bika yathi ngekasho noba inkosi ithe inkosi izwe inkosi ngusise wabe sekufika amadoda amabili engekeza umsebenzi kanana. Shabo njalo lo sekulandela abakhonza abahle basezulwini. Ngale ngakithi khona ukuthiwa kuseGreenville, sihamba khona bakhona omzini waKwaNtobela. Kwakugulwa kakhulu, abantwana bakhona bebengaphili ngesikhathi sikala ngaphuma Scott. Bathi kwakuthama 1940s uma kugula kulo muzi abaNazaretha athi singahlala sibe ngcwele kulo shebo, ngoba senza sabangcwele sebungcweleni. Kodwa ubungcwele kufuna sikuphatha ubungcwele. Ngicela uzongibhekela incwadi, ngiyayithanda le ncwadi, abaGalatia 5:22-23. Ngoba mase nakuphatha ubungcwele bantwana abahle basezulwini kuyoba ngathi uNkulunkulu akasebenzi, kanti yithi esingawuphethe kahle ubungcwele sikuphathe ngezandla ezingahlanzekile. Uma kufika kulo muzi thola funda
nomuzi engikhuluma ngawo abantwana abathi basezulwini babexakeke basevale ngehlahla umuzi ekuhlekiswa ngawo ngoba kwesinye isikhathi uma ugulelwa kuyahlekisa ikakhulukazi thina amaNazaretha baye basihleke bathupha uNkulunkulu wabo 5:22 no 23 kepha izithelo zikamoya uNkulunkulu ushabunyazwe ezulwini ufake phakathi kwethu ziwukuthanda ziyukukuthanda lezithelo lobungcwele obukuthina abantwana basezulwini kukukuthanda kukujabula ziyukuthula amaNazaretha umoya oyingcwele ofakwe phakathi kwethu awubona ukukhuluma kepha ufakele ukuthi uphathwe kahle ube ukuthula phakathi kwethu ziyukubekezela ziyabekezela amaNazaretha futhi iNazaretha elimnene siwaficela amaNazaretha elimnene esasithima sihamba wawungabuzi ukuthi unani umntamkhulu babebheke ebusweni badoza sisimanye umntamkhulu siyabona kuhambi kahle kwakusazwana kanjalo ziyukulunga amaNazaretha izithelo zalo ziyukulunga kuthina ukuzwa ngamadlebe ukulalela uma kuthiwa lithi izwi lenkosi uma kuthiwa kwenziwa lokhu yilezithelo zomoya okuthina abantwana benkosi ziyukuzithiba ey'ntweni bakukho umthetho ophambene nakho okunje Nkosi kusisa uthikalonkosikazi bantwana basezulwini ngoba laba abantu babekholwa kakhulu uma begula sekuncanyiwe sekusuka inkosi insizwa endala yabangaleka kwabamfundisi wangale emakhaya uthi mayifika kuyo uthi hey babuntobela hayi ngibona isimanga lapha kuyagula kodwa kukho ukusinda usuzihambe zonke iy'nyanga na uthi sengizihambile uthi hayi bazihambi kahle uthi ngiyakutala khona inyanga eyodwa ongakayi kuyo le nyanga ongakayi kuyo yami inyanga ngicela ukuthatha ngikuse kuyo zizophila iy'ngane zakho athi ngadlali ngami mina sengilindile ukufa wathi ngiyakutshela zizophila iy'ngane zakho lungazihamba wathi kwakusasa lokhu zingahamba ngizoboleka imali ngidayise inkomo sihambe bangifuna iy'ngane zami ziphile babe sebevuka balala bavuka ngakusasa bakwenza amabhasi aqala napholana amakhanda amaphulumende amabhasi kaloliwe ibhasi yokuqala ebangu-4 banqamula-ke ngoba kwakungekho zonke lezi zinto ezinhle namhlanje banqamule emahlathini bazofika esitobhini sebhasi basebefika ebhasini baselisa ibhasi baseyangena lathathisa ibhasi ukusukela ngabo-4 laze lazofika ngabo-4 ntambama la eThekwini bathatha ibhasi lazobehlisa emzini wasephakameni abonkosi uthi amayikhuluma lo baba uthi bathe uma befika lapho basebona nanga ngaphasikothe kuyanikelisa mabeqhamuka benza basebefika abantu bathawu senifikile bathi yebo sesifikile bathi mabeqala beyibika inkonzo yabo ukuthi hayibo sisenkingeni eloluhlobo omunye mina lo baba esihamba naye izinto asimambeli kahle ugulelwa ngabantwana ugulelwa yonke into ekhaya kukho kuhamba kahle ekhaya wathi hawu ngiyanizwa wathi khona sefikile phambi kwenu njengamanjena lo ufike phambi kwenu ufike wazobika ukuthi nina namhlukumeza ngeke nize niphile hawu baqala bethuka kanjani ngoba thina saze sihlukumeze umuntu nje wathi babuza bathi ngibani wathi uyabona lapha esibayeni bathi yebo siyabona wathi asibona isihlahla lesa somtsinzi wathi yebo siyasibona wathi lapha esithandeni yini ikhumbayo esihlahleni somtsinzi wathi wacabanga wathi yini nje elingesihlahla somtsinzi wathi khona ucingo olinga lapha kulengwe ngishisa idwede yonke into kulesa sihlahla lesi
Shembe uNkulunkulu. Uthi amayisho lonto uthi asengithi yebo ngiyasibona wadideka uthi manje phoseze njani basisihlahla nje. Wathi nina njengoba nizalana nje lokugula kwena okuniphethe yesa sihlahla esilapha ehlathini ngesikhathi isikhula lesihlahla nasibophela ngocingo lona cingo lwangena isihlahla lokho saza ubuhlungu sikhulile nje asikaze sikuthola ukuphumula. Wathi awu wathi yeswa angazi nokuthi yeswa baba noma ngiyeswa baba ngithini. Wathi ngenze njani abantu bathi mabezalana ke sibalethelana bathi sifuna uman to man face to face sifuna umuntu ozoke wabashema sitshela indaba zethu yizo lezi sikhulumayo ngoba nathi sazifica kanjena ufuna akuhlolwa lana mawukhuluma kanjena nawe ubone usiza kwaphoswa khona uthi ke athi baba ngenze njani ngiyasibona impela ukuba ngifuni ngandami sipile zophila kanjani ingazana. Wathi yonke into yokugcina eyokusiza mntana hamba ufike uyisele sihlahla sinikelele la lesihlahla ubese ufika usicela ubese usuyisa lapha ingane zakho ziyophila. Ngoba isikhathi sesihambile balala emzini wasePhameni bafika ekuseni bathathisa baphuthuma khona amabhasi okala ayefika ngo4 wafika ilanga libabala ukuthi ngithenge loshona wasephuthuma wasethathu akazange besangena endlini wafuna ubhusho semnyango wasingena esithambile lesihla somthithi waseyasuyisa baphila abantwana bakhe baganile bayagida namhlanje izalukazi ezindala bonkosi. Sindabene njalo abantwana bakaNkulunkulu. Shembe abantwana sezulwini ufayiselo wanginikeza wona kwaphela yonke into engamnikezana ngacela ngayo wavela izinto engamyalula kwakufiwa kithi kwaphela yonke into kufa kwasekhaya kwakufa ngesikhali mangasona isikhali kwezulu kodwa uShembe wafika wakuvala angizungena kakhulu lapho abantwana basezulwini kodwa ngiyakule ndaba ukuthi njengoba ngithe silabazi khona izinto zasezulwini zapha ngempela ngoba sizofuna usizo. Amhlangilashwayo angasindamina angiyakubona wemanina awemkhulula ekhuliwa ayemhlangilashwayo umuntu baNazaretha akunalutho ngoba ngakhula sengikhulele esalukazi Magamede ntombi engizalayo. Umuntu wayezondla ngokulima ayesikolweni aluse kwangadayisa nokudayisa ngaleso sikhathi umndeni waphela ngaleso sikhathi ufa nje ubuthaphu akukho kwenzala uMaNazaretha ngenasizathu ngoba umlando wakho nasagcina siwuthola ukuthi wawusuka kuphi kodwa sesika ekhaya uMaNazaretha utheke uma uphela umndeni sekuseluma ongizalayo isalukazi sihleli nomzulu ongumzulu wethu ekhaya kusekho umuntu okhona obhekela umndeni baphelile abafowethu baphelile baba lengembe abantwana basezulu ayikhethi ishama okhona omegcekeni kodwa ngoShembe uMaNazaretha lo 5 cent uMaNazaretha wangenza ngaba umuntu unyangezulu ithema isenzeke lento uthi mase kugula lesalukazi sengiyasebenza uMaNazaretha
wanginika umsebenzi kaNazaretha namhlanje nginamashumi amashumi amathathu anento sengiya kupension namhlanje noma ngibheke ngihamba phambi kwamadoda uthe ilondoda hayi indoda kanti ushembe kaNazaretha ushembe bakhoza bahle basesizulu khuluma ngoma wami kaNazaretha sithasalakazi njalo sisivakashele sifike sisinikeza kona sengiqashe ngithumela ukuthi uyolinywa ngenzela ukuthi kudliwe nalokudla okuzudliwa kwenzela nje imfuyo le engiyigadile futhi ngikhona la eThekwini ngithumele mawufika ukuthi nokuthi imali athi anganginiki imali aba bephilo mabethu athi manginiki umntana mekhombela bonginikele yona ayiveza athi nathi sekhona hawu mama nothando ngimiphi imali ngithi mangimnika u100 rand athule angibuke nje abesethi akumnandi ukugana futhi kaNazaretha abesetshela umakoti ngalena afika amnika imali athe wesiphuphulile ngithi hawu yima akusondela la atbuka qhathalisa atbuka imali buka akamakoti unika imali ngakanani lobathando mabethu ngoba uthe namhla sihamba wasiyafona wathi wengane yami uzungisize yangani uyifundisa into zala ekhaya ngoba yayizogana la ekhaya ungancenga lokugana uthe mayihleli logogo wahlala nalengane esikoleni ayiphekela idokwe sisesimane nje abanye abasayi kakhulu uthando ngingokugcina ekhaya ngimthunjana bashonela abafowethu sasibahlanu 5 ngisele ngedwa odadewethu bendile walandela nomnye ngasala ngingedwa manje nomakoti wakithi osogule iminyaka yela ko20 eguqulwa ushamba mkhumbule namhlanje hayi ngithi ngisemsebenzini ngelilanga ngithoma lesine 2007 ngelocingo webhuti usho makoti abakithi babafowethu ngimncane ngithi yebo kodwa awuphuthume la ekhaya khona ngezanga ongekusho kwenzakele kumama yini enzakele avela phasi kwathi hayi ushonile kwenzenjani ngene inkwenkwe kwamakhalane obhushu yasiyamgeca yasiyambulala awushembe kathawu lo mama owazi ukusekela umndeni wonke obaba omdala obaba omncane bonke labantu baphela kulomzi siyoba yini ke mina ngoba ngisenabafowethu angadadewethu inalengane le ekhona abantu elana enganele ngizosizwa yima nginenkinga manje hawu bathanye insizwa ngiyagoduka ngakhuluma ilizwe libi ngathi mangimficile uzomlandela umana nawo ngasho kanjalo mfana lo mfana wenza lento ubesondliwa yisho lesalwazi kugula kwamakhelwane ungwenga imali yempesheni nangale mali yethu esisebenzayo bonja ngayo baze bathi umakhelwane sebefakaza ngoma engasekho bathi kodwa soba yini ngoba lo ngogo besondla sonke kule ndawo utheza shathi imali yakho bebasho bayihleke bathi imali yakho ibisondla sonke kule ndawo ngoba ugogo besibolekise yakhe imali engayishi kodwa ukuthi wangapheli kithi hayi ngase ngisuka ngemoto kangaka ngase ngithi ngathi mangaba makro ngathawula imoto ifuna unqamule amabridge ayikho samqondweni ngase ngiphaka endlela ecaleni ngathi shembe ngicela uhambe nami namhlanje ngazama ukuqina ngase ngisuka ngihamba ngathi mangifika ekhaya ngafika sebekhona nje abantu bathe shayi hawu bazama ngithi ayikhulekani ngisondele kubo basebethayi uma useshonile sonke sifele kule ndawo ushukubulewe ngomntwana walana uphela lo mfana wenze lento hayi akasekho uthe mayiqedwe wenza lento wasethatha isikere lesi nasibona lesokuthiwa ihlahla isikere lesi esikhulu nje sokulungisa ikapu nasibona wasesithatha wasifaka ngasenhlizweni wasiyazibulala naye Thoba manje hayi imali imoto esidumbu ifika balesha bobabini bahamba ithe ngiqhamuka kwabe kuphunywa kulomzi wakwashazi bonke lapho laba lomfana limazela wami bazoguqa bangibamba bathi ayikhulana abantu bami anenze lutho ngasikhohlisa ngathi isikhathi esikamabe sesifile kodwa ngiyifanga phakathi
ngathi ngifika ngikhala wathi udadewethu ogcina esesele wathi ayikhala uqede mfowethu uma uhambile yona ndlela bezwe ngayo ngathi kodwa uba uyazi ukuthi ngilahlekelwe kanjani mina ngoba ngiyintandana kusekho umuntu ngicale ngangcobo baba behamba ngendlela nje efana nale bekwaziyo bashona behlisiwe bonke uma beshona kuyokuphuma igazi bekhona nje lokho kufa okukhona ekhaya obabangwa ngabanye ababengaphambili ngoba izinto eziqalile aziqali kuwe kepha ukhona lo ungakamtholi kahle efanele ukuzomnikelela kule insizwe ezihlala la ngaphakathi khona lapho engiyakhona abantu basezulwini ushebe kukhumba sokunkulunkulu bakhe hayi bahamba ekseni nasiyobheka basuke nganza kwamakhelwane zeze emotweni kulaba ababulela uma wami ngathozani bagibela samba saxoxa basakhala baxolisa bathi kodwa ngogogo sobayini ngathi khulekani bantu bami akunine nenzele nto bekuluhlelo laNkulunkulu safika sapho bekwe khona izimba nahamba nabo omnyayo kwesakhe isidumbu nami nako sami ngathi ngizonibona basesigoduka basiqeda ngabathatha sagoduka kwathiwa awumele umngcwabo ake kulungiswe umngcwabo kagogo okanye kuqalwe ngophi kwathiwa kusheshiswe lo mfana omncane wenza lento waseyasheshiswa wangcwatshwa kwalindwa umngcwabo kagogo iManazaretha umuntu kabe mkhulu engasiboni namanje indawo yakhe isihlahla livela ngoba inemfundiso hayi kulungiswe angcwatshwe uthi ngoba benzekele lo gogo ngokushamba engambonanga sengiyababiza abazali ngithake niphuthume nabafowethu khona njengini wezolithimo lomakhosazana lapho engihleli khona njengamanjena ngangena ndawo bafika abafuni bathi bayithatha kwathi kusenjalo ngazobika la esihlalweni sobukhosi hawo lo nkulunkulu uManazaretha wayekavela ngibiza athi sondela uthini ngasondela mangingekho bafuna ukudla indlu yami wathi inkosi usuzothola ngeyakho kwaba imizuzwanyana kwathiwa izobhalisana indlu ngoba nisebenza uhulumeni unkosikazi akabhalise wabhalisa ngathola indlu mahala uManazaretha ngababizela lendlela zalizobona lendlu bathwale ibona lendlu bajabula ngathenga enkulu intondolo lena zasezikubiza omfana bokhuba bafike zawuchitha zathutha umgidi bathi mntanami uyazi esikubona ukuthi usefana nabanye abantwana yilento kaBhobhobho wathi isakaze sinzalayo sathi lapha emzini kaTsibentla usho indoda yakhe uthi noBhobhobho ngiyafuna ngemilanga uyoshaya lapha emzini kaTsibentla wathi ngoba ngiyayikhetha inkosi namhlanje wayena 84 ngalesikhathi ngoba ngiyayikhetha inkosi mntanami sengimdala ngizoba sambona kanjani lo shembe kodwa ngiyobona la kuwe kanti shona ukuthi ngibona mhla esedlulile ngawatshela uManazaretha atheleke ekhaya kwakusagidwa ajikeleza itende lalimnyama lashintsha labamhlophe lathi qhwa kwashintsha zonke inkonzo zathi hayibo halala kanti ushembe lona simkhuluma kabi kanti bazi into kaShembe bathi ngathi bangalobe bejikeleza nje lapha abantu babahla abantu yabona masebencane bebencenga nje besenza into yabo bancenga bathi ayikho into enhle sesimo lefana lemhlabeni amen uManazaretha yakhe into yethu yanhlabona umfundisi kwamasho uthi mayibona umfundisi lo mfundisi ulapha kuthiwa indlela khona la ephuzwa kuyo ngiyayikhohlwa umfundisi le ephuzwa kuyo lapha kwamasho enkulu nje kasesikolweni uthi mayifika lo mfundisi ufonela omshumalo welibandla angikhohlwe le ndaba ngiyoqedela kona ubefonela lo mfundisi kwamasho manibonakala uManazaretha nibahle phela nina niphethe ukuphila kodwa nina niboni lokho nibhizi nibhalile ezingakusisa ndawo kodwa umuntu okumbulale uthini ngoShembe yena njengoba nibhala kabuhlunganga abantu yekumlula isolo sakhe kubheke sakho uthi lo mfundisi uthina yamazi umshumelo wakho kwamasho uCibani uthi weCibani ubiza inkosana esebenza khona uthi umcelele umjotshweni bandla uthi ukhona uCibani uthi wathi ngifuna sihlangane khona umfundisi usitazo sibizelana kanti umfundisi usibize indaba enkulu sithi masingena uyabhula nje lo muntu asibizayo
sibahle futhi sizibona ngathi singcono impela mnandi. Athi hayi makhola njengoba ngimbizi nje ngizibele usephatha ama-secretary 24. Uthi njengoba ngimbize nje sewisile ngiyahleka sewisile kulela sonto mfundisi. Uthi njengoba ngimbiza nje nginibizela ukunitshela ukuthi ngiyagula. Pho senze njani thina mfundisi ngokuphetha amakhola abaningi kangaka uthi sowuphetha ama-secretary 24. Cela abafundisi bakho bakuphilise. Wathi hayi ngitshela unitshela iqiniso ngeke bangenzele lutho laba kodwa engibazileyo ukuthi bawungisiza ngabenkosi yasekuphakameni njengoba senifikile nje ngibona ukuthi ngizawuphila hayi maNazaretha mina nokukhanya kwezwe ningayoni le nto bafowethu awuthini mfundisi manje angikukhanya kwezwe mina njengoba nje ngizophila namhlanje uyagula lo muntu ubusuku umbona umegula ubusuku ubona ukuthi lona akasephila kancane. Ayisafika uzigubhu zamanzi sifike sigubhu standards itaskale phansi standards siphethe inshukubo standards ngithi letho onke lamanzi uthi mangena pulpit ngiyaginqeka njalo mina ngingathathwa nguyisela emuva ngiyawe inkonzo ngisabazi kuyiphatha sase siyafika maNazaretha sathandaza sakhuleka lamanzi sathandaza kwaba ngamasonto amabili kwelesithathu afona umfana athi hey uthi umfundisi yingoba singazi ushebo uNkulunkulu simbonile thina nami sengizibonele mina ngoba bese kuphelile ngami ngiphilile ngathi mangidluleke ilanga hawu akasemhle ngathi inhlansuthi usephilile maNazaretha Nisifundisa omkhulu maNazaretha abantu bakuhlophile la ngaphandle hlukanani phela nokuthukana singathukani maNazaretha asithandaneni maNazaretha. Uthi-ke uma-ke angcwatshwe uqede kwenze yonke into kuyena uma ngithi angizomenzela iy'nkonzo zakhe ngizomnikelela ngizomkhipha ebhokisini ngenze yonke into lana hawu maNazaretha kuthungela amakhosazana lenze isimangaliso ngathi uma ngifika bafika abashayeli bangixosha bathi bafuna umapha esikhulungele ezulwini yini kufana noma ungathiwa namhlanje umkhala eduze kwami hamba uthatha umfowenu nihlukanisela le nto phakathi yothi uma isika ufuna wena ukumnika ikodwa nokuthathe konke kade ngiyafuna sinde bathi uzasinde hambe maNazaretha ayikho idepartment engekho lana khona idepartment enkulu eyabantwana bahamba abayibhodi kaNkulunkulu wethu mayihamba sifike thina sesihlala nje sifike sebeyilungisile indawo uNkulunkulu abakhumbula abantu ngoba benza into enkulu ubekho ibhodi labantu abahleli la maNazaretha lana abasebenza umsebenzi kaNkulunkulu nje 24 hours bona bahlale benikelisa abakhathali maNazaretha hayi ngithi nithini bathi hayi hamba uba ukhona ngaphakathi ngathula bathi afuna ingoma ngezulwini hamba-ke uyonikelela lo muntu umthengele ithikithi umkhiphe esigodini sosizi umcelela intethelelo kubo umcelela intethelelo ini ukwabe somcelela intethelelo uma wakho ukuze angene ezulwini hawu ubulela manje acelelwe yini futhi ngoba ngangifuna ungena uma wami yedwa ezulwini ngahamba kancane ngangimcebile ngehla kancane ngisiye egeyithini uma ngifika elokhuzeni ngiphume ngiye ofisi ngifike e-ofisi ngazi amagama akhe phela ukhuliswe lithi njena ngiwasho amagama ngiwabhalise ngimkhiphe esigodini sokusizi ngenze yonke into ngimpele njengoba becelelwe ngasengigoduka kodwa ngezwa ngathi khona umthwalo osukile lathi lisekuseni babengena umuntu ekuseni wathi yeyi wena uma wakho yamazimi ngathi yemazi wathi uma wakho wayeNazaretha ngithi wayikhetha inkosi wangayigqoki ingubo kodwa wayigqoka ungene mina kulelo sonto wathi ngimbonile uma wakho muhle kwinto ngathi uyempela wathi utheni ngizokubonga uthi noma phethi wakho usuvela amasango siyangena usuku nosuku ezulwini uthi ngoba bangaqhubu ethu thina abazali siyangena uthi namhlanje ingenile ingilozi yethu yena ingenile ezulwini bonkosi uthi ngathi mangikhuphuka wathi buka uthi wakhombisa wathi babehlele endaweni ekuhlaza enhle isimangaliso umndeni uthi ngathi umuntu ongayazi maNazaretha
Hawu-ke ngiphatheke kaManazaretha. Muzokhuluma ukusutha kwakho ngoNyazi lwezulu. Yeyi, waze wamthwala uNkulunkulu. Yeyi, waze wasithwala shemba mina ngedwa nabanye bathwele. Waze wangenza umuntu ebantwini. Hawu leli bandla Manazaretha liyakwazi ukwakha umuzi obungekho lwenza ubomi. Ngingedwa mina kusekho umuntu kithi. Akufanele ngoluhlanje ngelanga ngo-2012 ngilaphayana senza ngiyolungisa iverele mbongo msombuluko ngiyolungisa ilayisensi ukhuluma ukuthanda kwakhe ngoNyazi lwezulu. Ngathi hey wemnganami ungakhulumi ngayo uNkulunkulu ukuthi usafihlelwe. Bengithusa kanti ngisho iphukuphuku thula ngikutshele ngoshembe mina. Uthi angithi angicabangi ukuthi usho ngoNyazi lwezulu insizwa yakwagambushe eyayiludele lilithuka ngendlela eyisimangaliso yayikhuzela kwaShembe yaselokuzane ezingolweni lapho uNkulunkulu ebekhona foundation yakwashezi uyamazi umfundisi. Uthi bayakukhuza lokumdelela njalo wamkhuza umdelela njalo waseqhamuka wasethi wena sefika ithole insizwa insuku sezesithathwini le ndoda izobika kimi ithi hayibo ngihlasele nami lesidelela ithi idelela uShembe Manazaretha yayingamazi ngoNkulunkulu. Uthi mayisondela uthi wena ngingibani mina wathi hayi angikwazi. Uthi wasethi ngazongijwala kabi uthi lasekusuka uNkulunkulu wethu uNyazi lwezulu lasekuthatha isigqoko lasiphosa njengalapha ekhoneni uScreamer laselithamba ungithathela sasigqoko. Uthi lensizwa yahamba ibeke ama-hour mathathu yothatha isigqoko esilangaphansi ethempelini. Uthi ihambe ibuye uthi masebuya ithomtshele kanti wena ungubani ngempela ngoba sazi uNyazi lwezulu. Wathi lalela ngifuna ukucacisa namhlanje mina nginguye uNkulunkulu ngingushambe ophethe bonke oshebo ukubazwa bakhona phela. Amen. Kanti sifana Manazaretha ngike wamamba ngitshela lo ngidelelayo ngike wona siphupho singidelelayo uthi manje ngoNkulunkulu wethu ungicabanga ngichazela ngifuna ukwazi mina ngoba ngesikhathi hambana la ngaphakathi esengubhuti kwakhona ubhuti ngibona imoto ngangaze ngiqalaza nokuqalaza ngoba nendaba ngizithanda. Ingakho ngiphephile. Uthi ngithi lalela mngani wami ngifuna ukutshela ngaloNkulunkulu wena namhlanje ofuna ukukhuluma ngaye ungaqali uqala. Izolo bengisemsebenzini bayazi abanye lapho ngihlala khona bafike zalo omama ababili bafike bahlala uma behleli ngithi ngiyezwa ukukhamba abanye abathathu abangumsebenzi bafike bahlale yiso sokukhalwa kakhulu. Hawu nangu leyo nginqeka ngingene emotweni bamcashi sizosisi babesebenza nabo bamsize ngoba imizuzwana bangiyabona seliyasondela yini wenze njani ndoda webo sesibenza njani bathi siyacela mfowethu siyacela umuntu uyafika lapha siyazi ukuthi nina abantu babaShembe niyamvusa umuntu ngathi baqhatha mina nomuntu osefile angini. Labantu basazobuya ingane hey nabo bagephegephe lamantombazane aqinile afike lamantombazane afike siyakucela futhi thina sazi ukuthi wena umshumayeli siyacela ngathi hambani yeza ngathi Nyazi lwezulu Nkosi nomhlaba labantu abazile kimi beze kuwe bazolinga wena ngicela ungembathe njengamanje na ngiyovusa lona. Ngisuka ngaphathi isigubhu samanzi bengiphuza ngaso udrinki ngase angikhumbulanga ngicathulo ngigqokele phela ingozana ama-overall ami ngase ngithi Nkosi yamakhosi lo muntu akavuke ngaguqa ngathandaza esiteji phezulu ngase ngehla ngase ngithi ngiyafika abayeki abantu kuthandaza bathi siswandla lwimi lunone lukhuluma ngithandaza sebekhuluma ngayizwa ngabasusa ngathi mangiqeda ngathi Nkosi yamakhosi nguyeke lo bathe usefile ngiyambona ngempela ufile ukugcwela amagwebu la emlonyeni aphuma nala emakhaleni akaphefumuli. Ngitshela lesiphukuphuku Manazaretha ngoNyazi lwezulu ngitshela mangiqeda lapho ngase ngithi Shambe uzowasethembisa baba ukuthi uma sibathandazela bayophila siyobabeletha bephila sesigabeleni sakho nantu akavuke namhlanje bebezongilinga Nkosi yamakhosi befuna ukubheka mina ngathi phahla babe ngathi phoshwa kathathu wathi okwesithathu waseyaqhasha waseyaqonda waqonda amasekendi wasewahlala ngezinqa wasevuka ngibheka wathi webhuti ngambheka wathi bhuti ngambheka ngathi wenze njani wathi bhuti ngiyathandaza kanti nani uthuswa yinto engangiyigqokele Manazaretha engayifohle ngiyathandaza nani bhuti ngathi siyathandaza wathi bese ngihambile bhuti umfowethu nodadewethu esebedlulile esekunandwa mina okugcina umndeni unomzuvalwa kodwa ukhona indoda ekhambile
ngentanta waphetha amafoto ngathi sizomveza unyazo wezulu wathi nguyimpela wathi awe bhuti noNkulunkulu noNkulunkulu bhuti ngathi i-ambulance khona maNazaretha moke wafaka kancane ambulance phela funeka yokuthatha wabe i-pressure ikhuphuka angangele ka-pressure i-pressure ikhuphuka kakhulu amathuba okuthi uhambe mancane wathi angisayindawo wathi wahlala phansi wathi bamtesta bathi usashisa kona kancane asesibhedlela wathi ngitangiyindawo ukuthi ukhona uzongikhalezela ngizavuka walala abantu abasazuzulwini wathi ngathatha ifoto kaBabankulu wathi mayivuka wathi devil is a liar ngathi awunamanga unyazi loNkulunkulu izelaya ngathi thatha ifoto ngifaka kuye ngangaseyingqengqeni maNazaretha walithatha likomoshelwe baba wasekuseni wangifonela sendleleni ebhekene eNewcastle wathi ebhuti wathi ushembo loNkulunkulu ngimbonile kuthele kwalonyaka udlule wasekufika insizwa sibale ikwangisayibona leyo insizwa asengichaze kahle yathi usebenza bathi ngisebenza la wathi khona umthandazo la kule station ngathi mhlawumbe khona angasho ukuthi kushoni wathi khona usisi owafayo usibotela ingane kwale uthe masedlule engale kwethuna odadewabo bemlandele wathi lo bhuti wathi mayithandaza ngavuka ushemba azile bani ukuthi ngamqothi wathula ngathi waphinde kongibuza into engaziyo Shambo senzele izimangaliso maNazaretha Shembe siyabonga nyazo lwezulu siyabonga singumndeni wakwaMashu izinto ezinhle osenzela zona Mcimbi wosiphawu nenkosi yezinomhlaba maNazaretha amahle ninonke nje nakwenza kwaba kuhle baphila abantu maNazaretha bayithola imisebenzi abantu maNazaretha uyasibona nasi isikolo phezulu kwedamu lesa sikolo sasingasapheli senzohlala phansi udeveloper ehleli abakha babekhona bathi imali iphelile kwavele kwafika ngiyocela indlu basenzela 23 ngificane nothisha omkhulu avela akhale kakhulu abe sengahamba nkosi ngathi kodwa ngizothi asikujwayele lokho kuhagwa nami ngisithi isandla ngiyengona bembambazela bakhela ngambambazela nami ngibona phela benza mhlawumbe uzothula ngathi kancane bathi hi wabantwana kwenzenjani wathi hayi into engehlele abantu bebesakhala esikolo baphelelwe imali oyinkondeleka bezikhona zidlelwe kakhulu imali yilabo bebanika imali simile isikolo thisha othanda abantwana bakhe ngathula ngathi ngalitholela ukuphumunyula ngathi lalela iyodilo fanele uyenze njengamanjena lethi imali ngekushembe yokunikelela ngicela ukuthi esikolo siphase wathi shembe ikonkaza wathatha idrop ebrowni hayi maNazaretha ayifunda kodwa ufuna ihliziyo shembe maNazaretha kodwa ihliziyo yakho mayena ukukhonononisa kwaswela washada yamphazamisa shembe yamdida shembe maNazaretha ngoba uyaphambili emva awu-understande kunokuyezana noba uwuze cacisa mfundini cacisa kuphi apho khona ngathi yenza kanjena-ke ndinikele mali kwakungolwesine ngathi ngentanta ngizebuhleni ngithe ngafika nalo unyazi lukhona maNazaretha ngase ngifika ngathi khona umuntu okhulume kanjena ngase ngichaza njengoba ichazile ngiyaphuthuma maNazaretha ichazile intombazane umem ngaqeda kwakungolwesine kwaba ngumsombuluko wathi ngolwesibini ngathi ngiyambona ngiyafonela ukuthi wagijima ngithi wenze njani ngithi mangifika ugcwele inqwaba yemoto la wenze njani uthi isikolo kuvele kwafika abantu bavolunteer bathi bazasiqandelela kwanyathisi amen maNazaretha uyakhumbula nje umfundisi nanikhona abafundisi uthi wasikulokale enyathela kuleya ndawo kodwa idambe elimnyama ebelibona bonela dambile uthi hayi bengathatha uMashu Jalasi amakhala lazela dabena thathe belukisa uthe mayikada wasasukuma wathatha ikhulu zami zesonto wasasondela wathi lona lendamu kanti linani abakunqamba kwalokuganga ngabantu lesikhathela abantu amen ngokubuza nje ukuthi kanti linani lendamu zithi insizwa mangidlula zithi webishumayeli ngiyasondela zithi niwasenzela yona siyasebenza kule ndawo ngoba abantwana bathi basazulwini hayi miningi nisebenza kwenyazo lezulu
yathi ngane yakwakhaphi ayifikile laphana encanyana nje ngiyaxoza iqembu nje incane mantombazane yathi kodwa befuna ngiyikhulumele ndaba yonyazi senze imisebenzi emihle uma amehlo ithema izalwa amehlo aqonda athe eshintsha abesebuka namehlo uthi umakhathi ake ngihambe ngisumzulu wami unyazi angitshela athi angisondele ngimsondeze ngithima ngimsondeza waze wathetha umalume wayithanda ukuganga athi ungakhohlwa uthi baba hey wekhanyeli wena manje ngikuphisa sebenza uyakhuluma lana lokho ufuna ukukhuluma umthetho kakhulu kathayi ngilethe lona wathayi wabika ukuthi lengane amehlo ayabhekana sebethe abakubo bangoba banemali bazosawudodela yahlinzwa siyacela Nkosi amakhosi uyikhumbule wathathi mina wena wasiyayiqondanisa mina yamimiliso leso wathawo ngempela lengane ayiboni wathawo Inkosi ibusise kwadlulisa olodwa aqonda amehlo sekuthe nje ikancane lodwa wazwa muhle shembe manazareta ngoba khona izolo manazareta ngikhuluma ngayizolo manazareta kodwa uyinhliziyo zethu sawubona nimo base bamthanda ushaba abantu bawami shaba bakhumbulele abantu laba amen khumbulele abagcotshwa bena lezo bonke amen into bazali nimbonile abantu benza uthi asibonanga uthi khona into beyiphephetha nje nina nimbona ngathi uhleli kanti asebenza ithemitsizwa iday sizibonele thina izimangaliso wayithatha kancane into kaShembe uShembe into menzenza ngenkani uyenza ngabomu ngoba uyabona le ndawo yakhwela laphana asikhipha nje isendi uShembe waseyifunda yakhe wavela sithumele sithi sidinga lo ukuba nomshini ungena usebenza sithi qedile izikhuluma nazo zikahulumeni zidina ngedibakalayo sithi lokho sifike sisebenza sathi nasibona imali ukungesayenga indawo iphelele manazareti yagunya wonke umuntu sibangathi lena athi hayi ilungile lena ngoba uShembe uNkulunkulu lapha afika khona ufika kubonakala uthi mayifika kubonakala uthi ke lensizwa ithi ngonomhlola ngoba abangaphambili bathi nasayibona luthe umnyazi wezulu le ndawo ngeyabantu abakhathele ukukhuluma ngabantu abafuna ukusonda kuphela ngazenze lenzo kaShembe sebenza ngezwi ekhaya uthi sengibona abashayeli shole insizwa ithi ngikhohlisa wasaba siyakhohlisa obuya uthi ngesikhathi ngilele ngibona isimangaliso uthi ngibone abashayeli begcwele enkala bekhamba khona uShembe begcwele enkalo zonke beza nencwadi yabantu baNazareta ngoba ngesikhathi ninikele iminikelo yenu kuhlathi impepho leza impepho bezinikela yonke imindeni eyayifele kuyandawo uthi zifika zifika leyinkumula uthi zafika uthi zasondela uthi ezazikhomba phansi kwebridge zikhutshwa ngabashayeli uthi ababebaningi kakhulu uthi wabodadewethu osesibedube uthi beza uthi bazibatha amabili bazama ukubaleka wathi hayi ningabaleki bababiza bathi ngoba ilanga ngiyakukhunjula nami bafika phambi kwaNkulunkulu bafika wakhuluma nabo abantu abasemoyeni manazareta ababengekho thina sasingababonje abasasigcwele lapha base beyaphela isabelelo somthandazo sokuvuka ivesi lokugcina siyazidinga yezanuma thina babizwe singalibali
uma ulwaphulo lunye lezi zisithupha ngokuba yiyona imithetho elishuma athi uJehova ungayaphuli mesaba uJehova ugcina imithetho yakhe. Amen. ngifuna kuleya ndawo ethi mesabe uJehova ugcine imithetho yakhe. Silapha abantwana abahle basezulwini sizawugcina umthetho kaNkulunkulu. Ngiyacela uNkulunkulu ukuma lapha miningi imisebenzi yasezulwini kuningi okaNkulunkulu esingakhuluma. Ngiyalibonga lethuba uNkulunkulu wanginike lona. Uthe uNkulunkulu abantwana abahle basezulwini isihlabelelo kovalo ngaso isihlabelelo samashumi amathathu siyawuhlatshelelwa ngomshumayeli ucubane ohambo. Kuso kusuphakangcwele